Maya pale Kigongo. Yes. Anatupeleka mzuri sana. Yeah. Na nyimbo mwanake cio na wainite etagwate mwanake ucio wainite rwimbo jai Fauru Othaya. Fauru Othaya. Ne Fauru Othaya. Fauru Othaya. No wainite rwimbo rwo itagwo ngari ino. Itagwo ngari ino karu itagwo atia? Ti yakwa ngani ya mundu wandigire anga. Ni nyumba. Ni nyumba. Ni nyumba ugaga atigirwo mundu agithie ruraya. Ni matakaya. Ni matakaya? Ni matakaya igaga na matakaya ma ni ti makwa. Ni mundu wa ruraya wandigire matakaya macio. Ndika ni rwimbo rwo. Ndika ni rwetha. Rwetha we rwimbo rwega muno rwa Fauru Othaya. He's a truthful man. Yes. And he just disappeared in the thin air. Just like the way he appeared. Yes. So what disappeared? He just disappeared. No, he has got a very nice tune. Yes. Rwimbo by the way era muhikio cia kamwira atiriri. Ndirakirega. Nitukoretwo tukiria live nawe. Yes. Akamwira ona nyumba eno ri. Na matakaya maya ndi na muri. Mundu ucio ni gucoka areka atia? Acoka. Yego soka areka atia? Soka aracoka. Na ndona ndi wega kumenyithia mundu ucio ataneka atia? Atanoka. Atanagiuka. And it is simple. Yes. It is very simple. Ndano ngitwika ati mundu ucio ni ukoretwo nake hihi tukiwe gitiribu takia miaka iri ri. Ndetiguo. Ugicokio menye mundu agutigeire nyumba. Ni gucoka areka atia? Ni gucoka aracoka. Ni kuhunduka arahunduka ri. Maica no umahuthie. Ha aroka gucokera ri. Ukire uyu mwikoretwo nake indo icio no rona ri. Hakuna kitu chako changu gutire kindu giakwa onaki na ni wega mwire ati ona kwahoteka no tuthie tugire mundu ucio ki airport eni riu agiuka ri mundu uyu ri tondu ni agiuka na githe ndoka. Yes. Ukire muhiki ucio kimwira no ure ndekire atia? Ure ndakwirite na tondu ni nyonaga wanyendete ni undu wa indo ici ri ni reke thie we mutigwo na mwene wetagwo nyumba eno jei wetagwo nyumba eno. I tell to think so. Ndukirwa nginya no kuma YouTube ndukirwa ithe tiguo ko niguo kuhuthia uhoro tondu no korwo kire kiombire muiretu uyu ri ringi ni matakaya macio ringi ni nyumba iyo no anyita agithia ikora ina mawardrobe maria maguciraid. Yes. Kama na makuhingura o. Ndika muthoni no wa drop ucio. No wa drop ucio muthoni. Very good. Very good. Kono wajira ni ucio riu ndingiamenya ndi utegerete muno. Adari kana kama tingikoma isia kuhitukana o. Isia kuhitukana mirango hitukana go. Handu hano yati yakugucio. Yes. Riu nene no konio akionire muhiki ucio ari wa kureka iro. Agiuka akiona wa drop irahitukana mirango atia. Irahitukana. Na agicoka akiona kwi drawer. Cia kiria. Hena drawer ya kuiga thogithi. Yes. Hena ya kuiga ngaki. Drawer by the we drawer nginya cia tha. Yes. That ndi drawer. Ndirona. Turukia muthemba ucio. Ni tha tu ibangitwo hau. Haria tawa ri haria gitanda-ini ri. Gitanda ri. Ohenyewe hena kametha tikametha no nitagatirwo gakoragwo ho. Mwena uyu na mwena uyu. Na twina tawa. Ile drona. Turukia muthemba ucio. Acoka aikora nyumba yo yenyewe ri. Haha iguru gypsum-ini ri. To matawa. Asa. Hena nginya kindu gitagwo speaker. Yes. Ya Bluetooth. Ati nira connect. Ati no uhure ki? Music. Cool music. Yes. Utaneka atia? Utanakoma. Igotuthere. Kana hedo relaxete. Yes. Makoro maundu macio nimo makiombira muhiki uriku. Uyu. Muhiki ucio. Na agikiregera nyumba watoe nyumba tia? Tiake. Tia mundu ucio. Yes. Koguo mundu uyu the best thing tondu we ni uwi. Si unajua? Yes. Ndetiguo. Ino meti yaku. Na bana ne ona toguo na bana ne ona ndi koragwo ikimenya andu la mena o tikomenda mamendete itha ni mbeca ciao kana kiria wina kio. Ari urogora convertible ita convertible gari ne kunuka gekunekaga. Gaka gathi uguo uthiete no ukahingure uguo acoka ukoko winja. Kau ungikua nginya muiretu ukoragwo guku kwa mirere. Etagwo magatu. Mukaburi. Ona mukaburi ucio.
kau gawe kudora gagikunikaga yes kau ndio kuhoyo raidi leo kwa suni pepe na hii yes wanyita ukamwona nikupeleka wapi ukaigwa kwenda pepe mahali unaenda mahali unataka mahali unataka mahali unataka ndare ndwaregete mahali unataka ndio gukiona yes rĩu no ko indo icio ringi na ringi gutire mundu utamenyaga you can tell haria mundu mukinyaritie na haria muri na nikiamwiraga nyumba eno ri rwimbo ruu ri tondu andu aingi by they are attached by what you have. Yes, that's the reason why you have them. Indo icio cingieherio ri we nduri ho ndage kuona. Yes, na no kio njugaga atiriri ongikorwo kiu nikio uguo niguo kuriri na ndiramenya kindu kiu tigia kuri mwire uma na ndukamwire tene. Aca yes ndugakimwire ningi tene ugikimwira tene nito ota gute ona rora kimenya kiria arenda ni kiu nawe ri ni uramenya we arenda nyumba iyo na indo icio nete ku athio kona TV yo yenyewe. Yes, tiria tenete icio ina magirio ati size 32. Aca ginya ene carved yes igana ri kindu neraruta mbica onayo kahahuka igana hakuhe wall ngima ni TV theri. Exactly. Yes, na nyamu cietagwo macuka macura goko ndirica-ini metagwo atia kindo curtain ugakora ni cia remote. Yes, rahindwo curtain gacoka thutha kamehinya ningi goka gacoka tigo tinda hau aza niyo namenya mundu cio indo icio ni ciendaga wakimenya mwene nyumba athire miaka iri na githĩ ndũgũkĩona rĩu ariu atigĩtie mĩeri ĩrĩ acoka rĩu ti mĩeri ĩrĩ we nawe wiki ĩmwe we nawe nĩ wiki ĩmwe tũrahũthĩra na nginya then we are using one another until use my profile, my status. Yes, na ni kuhũthĩra yaku kumenya atĩ nĩ ũrenda status ĩyo. Yes, to the end 1 week. Yes, no wakĩmwĩra mwene nyũmba ĩno nĩ gwĩka atĩa agacoka aroka next week na akũrĩ what do you mean? Yes, but it has not been we have never had a discussion about this has never been my house. Yes, it's never been my house. It has been my friend's house. Na nĩ gũtondũ gũcoka aracoka rĩ I'll just go look for another place to live. Nigetha ndĩmũtige we na family yake. Exactly. Niĩ nĩ ngwetha kũndũ rĩu ngĩetha ka 1 bedroom. Mimi nitaiacha. So where has he been? Akoretwo Canada. Ni mundu wa makandarathi nikuo akoretwo and is coming back for the last 2 years. In fact ona nguragia kama ungependa naweza enda kumchukua wapi? Airport. Yes. Na akuria na gari. Ai mimi ni maguo tu. Mimi ni maguo peke yake. Why did you never told me you have been a liar? No, you've never been interested. You've never been interested. Unaweza kuwa umenieka hizo vitu zote for this long. Hata gari si yako. Nikukupenda. Nikukupenda. Siko nataka kukudisappoint mapema. So ningependa tuende tumchukue. So that kama ungependa kuendelea kuishi katika hii nyumba akisema ni sawa. Ni sawa, lakini mimi lazima niame. Na kwe ngona ruko na kware nguo nginya ciake arete nginya nguo ciake kuu ndari nguo ngi nja nyumba iyo ciothe cie kuu koguo ni ambĩrĩirio nake gũthamba tawe kĩmbia kaĩri yes na no ũkore mũndũ hatari kwa usalama. Yes, ũkora wacha tumwende tũthiĩ tũkamũgĩre nyone mũndũ ũcio tondũ ndarenda kuma handũ harĩkũ hau ndarenda kuma the comfort nĩ ũkwenda tumwende no aregirwo. Yes, nĩ ũrĩa rĩu amurege na warume ndwene amathropas na utikamundira rithogu utajua tu ukikana ukikawa nuka na ujue kama akisokeza makeyo masemania wewe amera na timoru Zimbaya na no igwa getigwo aria mekuo ni kuigwa ni atigwo. Sasa mimi naenda wapi? On that is it. Sasa mimi naenda haya ni sawa utaenda utafute nyumba 1 bed. Sasa mimi naenda wapi? Watu watasema nini? For the last two hata unajua hata mabeste zangu wote wanajua hapa. Do you know what my friends will say?
and think about me. Wewe kama unaenda wewe enda, mimi nitaongea na wacha wewe tuende tumwende airport. Wacha mimi akinilike ni sawa, kosa kunilike ni sawa. Okay roate sethire sai korokire manyuaga wako era kama mimi naachwa na Jonte. Deleki asafi basi.